Srpska narodna partija osuđuje reakciju direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, kojom pozdravlja gašenje civilne zaštite na Kosovu i Metohiji i završetak procesa integracije njenih pripadnika u institucije lažne države Kosovo. Za Srpsku narodnu partiju, pored toga što je neprihvatljivo da vlasti u Srbiji primenjuju Briselski sporazum, čiji je jedini cilj gašenje srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, apsolutno je neprihvatljivo da se njegovi štetni efekti predstavljaju kao uspeh države. Ukoliko sve ovo što smo naveli nije tačno, neka nam direktor Vladine kancelarije odgovori na sledeće pitanje i pokuša da nas demantuje. Iz kojih će izvora pripadnici civilne zaštite na Kosovu i Metohiji u buduće primati plate? Da li je to budžet Republike Srbije ili je to budžet lažne države Kosovo? I kako se zove institucija i po kojim zakonima radi koji su pripojeni pripadnici civilne zaštite na Kosovu i Metohiji? Da li je ona u okviru bezbednosnog sistema Republike Srbije ili je možda u okviru bezbednosnog sistema lažne države Kosovo? Jako je važno da građani Republike Srbije uvek budu tačno i precizno informisani o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima, a posebno na koji način funkcionišu institucije Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i kako se i da li se poštuju prava Srba u našoj južnoj pokrajini.